Tangiriye hano ku marembo. Ntibajye mu nzu. Tangiriye hano ku marembo. Dore iyi ni pariseri yose irimo hano. Pariseri ni iyi. Uko mubibona. Aha ngaha hafite ubuso bugera muri 550. 550 ingahe? 597. Nibwo buso bwaho uko bibona. Duhereye aha ngaha urabona ko aha ngaha ifite pariseri nini cyane. Urabona ni inzu nini. Ni inzu ya kadasiteri ifite ibyumba 4 na toilette imwe. Iri hano mu murenge wa Kimironko, hano Kibagabaga. Uvuye neza kuri kaburimbo ruguru yaho bita kuri Divi Apartment, ni kilometero, ni ukuvuga ngo ni muri metero 50 uturutse kuri Divi Apartment. Ni ukuvuga ngo uturutse kuri ku mavaze ni metero 200. Tugiye kubereka mu gikari. Aha ni mu gikari. Ahantu harakoze hararangiye. Inzu yose igizwe n'icyo bita super solo. Kuko ngo ni byarangi ni sima ariko isize irangi. Nkuko mubibona. Aha ifite parking ishobora kujyamo imodoka ebyiri iturutse ku muhanda. Ni ukuvuga ngo nesha tuzajyamo. Reka tubereke muri salo. Iyi ni sale à manger. Aha ni muri cuisine. Aha ni muri korodoro. Ntabwo ari ngombwa. Ni ukuvuga ngo hose hafite ubuso 590. Ni ukuvuga ngo ikibanza urebye ukuntu kimeze gifite 25 kuri 30.